Makasadyay ang Angeles City Government king paparatang nga bagyo kapaminataning pre-disaster preparedness meeting. ID report. Pepayaw siyang pre-disaster preparedness meeting, Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II, kaya bereng hanggang Barangay Kapitan, Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office o ACDRRMO at ring miyembro ng CDRRM Council, bang pagsadyan ing paparatang nga bagyong uwan. Pisabyan king meeting ing risk assessment, resource mobilization at evacuation protocols mga siguradong kaligtasan daring Angelenyo. Agpangking ACDRRMO ating 14 barangay at tuturing nga high risk areas king danening Abacan River kabilang ng Amsik, Anunas, Balibago, Kapaya, Malabanyas, Margot, Ninoy Aquino, Pangpang, Pandan, Pulong Maragul, Santa Teresita, Sapalibutad, Sapang Bato at Tabon. Agpangkang Mayor John, safety first. In command center, makabuklat siyang 24/7 at makasadyang mamiyesaup nung kailanganan. Gawa ka nung preemptive actions karayng lugal, peligroso. Sinigurado na naman ang Barangay Kapitan na ating makatalagang evacuation centers karayng balang barangay. Kabang mamye na laman reng LG yung modular tents para karayng evacuee. Posibleng ipatupad in preemptive o forced evacuations karayng high-risk area manibat November 7, 2025. Rekomenda na mo naman ng ACDRRMO ing marano na pamagbakwit king paligid ning Sapang Balen Creek, pauli ding posibilidad ning pamagtas ning level ning danom. Akipag-ugnayan niya naman ni Mayor Lazatin king Department of Public Works and Highways o DPWH para king desilting program ang makasaup king pamanyamasa ning dagusan ning danom. Makakasadyaya kanong makabuklat ing City Command Center para king balabalaw sa koordinasyon at mabilis pamag-rescue. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.